Yingakho uJesu asikhuthaza athi yibani ngcwele njengalokhu nami ngingcwele. Amen. Futhi into ebalulekile yokuqala ungcwele. Uma ungcwele ungekho ngeke uzukwazi ukudla ifa lobuso wezulu. Ngoba masevula incwadi akusola ngokuthi uathembeka kangakanani kodwa kuzoya ukuthi uyiphile ngcwele. Yingakho athi uJesu akusibona bonke abathi Nkosi abazongena ezulwini kodwa abenza intando kaNkulunkulu. Labanye amazwi bakhona basho ukuthi Jesu kodwa ngeke beze bekwazi ukudla ifa lobuso wezulu ngoba intando kaNkulunkulu bebengayenzi. Ngoba uma sesiya ezulwini asingo ukuthi sikhonza mapha babana kodwa siya ngokuthi siyayenza intando kaJesu. Amen. Ngakho phela uthi Jesu izimvu zami ziyalizwa izwi lawo. Uthi uJesu izimvu zami ziyalizwa izwi lawo. Uthi ongasino wami akalizwa izwi. Ngamanye amazwi obona umzalo lophakathi kwethu la engayiphili impilo engcwele kaNkulunkulu ukuthi mhlawumbe siyena imvu kaJesu ngoba imvu kaJesu liyalizwa izwi kaNkulunkulu. Akwenze ukuthi umzalwane ophola ohlangene noJesu aphinda impilo yezwe. Yingakho athi uPaul kanjalo uma umuntu eseKristu Jesu uba yidalwa esisha okwaqala kuyaduka. Ngiyazi phambilini ukuthi ukwenza amanyala ungakahlangani noJesu kodwa masuzindisiwe ukuqhubelelana namanyala owenzayo. Ngoba phela umuntu uba yidalwa esisha. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uJesu wahlangana nempumputhe. Lithi iBhayibheli abaJuda bathi impumputhe uJesu uyona. Lithi iBhayibheli impumputhe yaphendula ngento eyodwa yathi kunye ngikwaziyo ukuthi bengingaboni manje sengiyabona. Ngamanye amazwi ngesikhathi singakakhona siyavuma bese lesibaba besingcolile besenza konke okwezwe ngenxa yesono esenziwe uAdamu. Lithi iBhayibheli kube uAdamu yehlela phezu kwethu. Amen. Siyakwazi lokho ukuthi ngesikhathi bona uAdamu noEva kwathiwa sonke sinecala. Yingakho lithi iBhayibheli bonke bonile basilele ngesimulo kaNkulunkulu akekho noyedwa ofuna uNkulunkulu. Amen. Kodwa uNkulunkulu engukuthi lithi iBhayibheli kuchapter number 6 lithi iBhayibheli ububi bahamba kubantu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayisola ukuthi umuntu bemenzeleni. Kwathi ngiyithanda ngoNkulunkulu ngoba unomusa. Lithi iBhayibheli wavusa uNowa. Lithi iBhayibheli watshela uNowa ukuthi akakho umkhulu. Lithi iBhayibheli abantu abazange bemlalele uNowa. Amen. Why unamlaleli uNowa? Lithi iBhayibheli uNkulunkulu walelizwe umphuphuthe isilingo wenza ukuthi ungakhali ukuza kwevangeli. Ngamanye amazwi yokubasemezela uJesu baningi abangamkholwa uJesu. Indawo engamkholwa uJesu ukuthi babanjwe uSathane umphuphuthe isilingo zabo. Amen. Number 2 sizosho ukuthi babanjwe uSathane. Number 2 abantu babanjwe yithi njengoba sikhona siyayiphila impilo engcwele. Because phela ukabili uma ukhona ungayiphila impilo engcwele uvimba abantu abafuna ukuya ngaphakathi emzini kaNkulunkulu. Amen. Ngamanye amazwi ungcwele yona into ekumele sibonakale ngayo. Yingakho athi uJesu ninika ukukhanya kwezwe njengomuzi owakhe entabeni ongena sitho. Amen. Ngamanye amazwi ngisho naseklasi makubonakala ukuthi uyazana noJesu. Because thina sinabombuso kaJesu kumele kubonakale umbuso wethina. Amen. Kumele kubonakale uNkulunkulu kuthina. Akumele kubonakala amanyala because sakhishe emanyaleni asikwazi ukusindiswa siphinde siqhubela isihamba khona. Kanti uJesu wenze phezu kwempilo zethu. Yingakho athi uJohana ekho uNoJesu ephinda aqhubeka ahambe ngomnyameni. Okusho ukuthi uma uhambe ngomnyameni uthi uNoJesu ungumqambi ngakho. Akekho noyedwa owazana noJesu ongayenzi intando kaNkulunkulu. Njengoba unayo mawazi kahle ukuthi intando kaNkulunkulu awuyenzi kusho ukuthi uhlangananga naye. Mfunele salokutholakala. Simbize siseduze. Ongakashikila yakhe. Yakuze ukwazi ukuthi uhlangane noJesu uphinde uqhubeke emanyaneni lakho. Akwenzeki kanjalo. Bengingaboni manje sengiyabona phokona kanjani selibona. Ingakho phela uJohane ithi iBhayibheli baphendula nabaFarisi wathi uJohane zabe yinyoka. Kubani onkonsidlele bathi vezani izithelo zophenduka because izithelo zophenduka kumele ngibonakale umzamo ohlangene noJesu. Asikwazi ukuthi siyakholwa sithandaze awaleyo kodwa into enginika uma singayiphili impilo engcwele. Asiphelele kuNkulunkulu futhi asazani naye. uJohane uyawo kusobani akazi ukuthi mhlambe usabhadanisa uthi awazani naye awukwazi ukuthi wazani noJesu uphinde uqhubeke emanyaleni lakho nasemjolweni wakho. Into edingayo ukuthi ube ngcwele njengalokhu uJesu engcwele. Yingakho noPaul esho ngesingiliseni mina njengalokhu mina ngikisa uKristu. Ungekho ngolingisa bawe because umhlengi wethu umholi wethu uJesu Kristu. Lithi iBhayibheli icela inkulu kulomfundi wakho kulomfundisi wakho. Ngamanye amazwi uJesu ahambe khona indlela engathina siphinde sabe khona. Shothi uma ungekho ngcwele awukhola ukukholwa kwakho because kuyafakaza ukuthi awazani na uJesu. Udala uphenduka ubuyele kuJesu because kahle uphenduka ukuchaza ukuthi njengoba ngibheka la mase ngiphenduka angibe ngisakunawo ngala ngibheka ngala angikwazi ukuthi sengiphendule phinde qhubeke ngoba ngala.
senza kanjani ukuthi sibuyele ekufeni sesindisiwe sesilazi iqiniso lithi iBhayibheli kanjalo uma siqhubeka sona ngamasiboni emva kokulazi iqiniso kusekho umnikelo ngesono kuphela ukuhlala ulindele ukusha amen lithi iBhayibheli bantu bubi babantu lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayisola ukuthi umuntu bemenzele bathi umusa kaNkulunkulu wavusa uNowa umevusa uNowa wathi uNowa hambani nenze umntwana omkhulu ngokuza umqondo yena lithi iBhayibheli abantu abazange balalele abazange bemnaka uNowa lithi iBhayibheli wazofika uza umqondo kanjalo nathi siyamemeza ukuthi uJesu yeza abantu abasilalele uthi uJesu uyafika njengasemhleni kaNowa babegana baziselana benza yonke into uthi ngiyafika ngehora engingalaziyo kazi uprepare wena uJesu ebuya namhlanje kasosoze ukuthi because silindile sikwethe list asifasi ukuma amen sijile singazi ukuthi uJesu akabuyi uJesu engabuya noma nini but uma ibuya kazi uzongena nesukwini kazi uzokuqulufane naye lithi iBhayibheli akekho onganukileyo ukudla nombuso kaNkulunkulu lithi iBhayibheli ngempela bangamlaleli uNowa wafika uzamthola waphuphisa bonke but uNkulunkulu vele kemveza umsindisi naso sonke isikhathi umvezi uNowa engumsindisi walesa sikhathi amen lithi iBhayibheli bahamba insuku wabika uNkulunkulu wabiza uAbraham uNkulunkulu ebiza uAbraham lithi iBhayibheli wamthembisa izwe lesithembiso elithi iBhayibheli uze wafa engatholanga leso sithembiso amen kodwa ngokholwa bese khona ukuthi wamkeleke usesamkelile lithi iBhayibheli uAbraham wazala uJakobe uJakobe yena lo owakhethwa uNkulunkulu kwasesiswini akazange uAbraham wazala Isaka wazala uJakobe uJakobe wakhethwa engazange enze lutho luhle njenganathi asikhethwanga nesingcwele besiyekho ngene phathumusa kaNkulunkulu wafunyela kithi sasindiswa nathi kanjalo uJakobe wakhethwa hayi ngomsebenzi ayikade yenza wasindiswa uJakobe amen kanjalo masikhethwa ngaphandle komsebenzi chaza ukuthi angichazi ukuthi sizofika sisindiswe mase siqhubeka nesono sethu kumele usindiswe kanti ungazazi ukwenza leso msebenzi kodwa mase ungaphathi kumele wenze umsebenzi okhona ingakhathi uPawuli ufunana ngaphezulu uthi uma nafuzwa kanye noKristu ufunana ngaphezulu umsebenzi womzalo ukuthi afune ngaphezulu hayi okomhlaba kumele sifune ngaphezulu because uJesu uyabuya lithi iBhayibheli uyafika nesikhathi engasaziyo lithi ke izwi kaNkulunkulu wakhetha uJakobe wathanda uNkulunkulu lithi iBhayibheli obekade ubethi uIsrael bekufanele ukuthi uthini inhlamvu yeso kaNkulunkulu ngamanye amazwi uthi umzalwane kufanele ukuthi uthini inhlamvu yeso kaNkulunkulu uNkulunkulu akafuna abantu bakhe lithi iBhayibheli wamphakamisa uFaro uRomans chapter 9 lithi wamphakamisa because uRomans chapter 9 uveza ukukhethwa kwaIsrael ayokhethwa ngabantu amen Romans chapter 9 lithi wamphakamisa uFaro ukuze uIsrael ethole indumiso amen ngingathemba sezwakala amen wathola indumiso ubani uIsrael uIsrael esethola indumiso because ubetha lo uNkulunkulu Israel wathi uIsrael ukuthi abani uNkulunkulu kanjalo kusahamba kanjalo ke kodwa noma bekhetha uNkulunkulu but isono besingaphakathi kona lesike sesikhishwe lithi iBhayibheli uMoses wabenzela umthetho amen umthetho ubunamandla ukukhombisa ukuthi uRoma ukuthi unganawo amandla okwenza umdidalo kaNkulunkulu ubuyibona ukuthi uyenza kodwa ungazofinyela kanjani kulungile ingakhathi ukwazi uRoma chapter 7 uthi ke okuhle ngiyakwazi kodwa manje athi lokho engikuthanda ngikwenza kodwa lokho engingakuthanda ngikwenza amen lokho engingakuthanda ngikwenza athi mina lekwenza lokho athi isona esikini esikwenza lokho ngamanye amazwi uma wazi umthetho awubazi ukufinyelela kulungile uthi uJesu kuphela okwazi ukwenza umuntu alunge ingakho lithi iBhayibheli ngokholwa siyalungisiswa haleluya uJesu kuphela okwazi ukufinyelela kulungile shothi uma ukhethe uJesu wabamba umthetho uzohlela ukufinyelela kulungile kaNkulunkulu ingakho lithi iBhayibheli ukulunga kwemvelo kufanele into eyibonile nokungalunga ngokwemvelo but uNkulunkulu awulungile because umuntu uyisitha sikaNkulunkulu uma engazazi uJesu because ngesikhathi uAdam noEva kwangena inzondo phakathi komuntu noNkulunkulu bacabanga uNkulunkulu ingakho iBhayibheli seliveza uJesu njengomhlanganisi njengomxhumani lithi iBhayibheli umuntu omnameli phakathi komuntu noNkulunkulu umuntu uJesu Kristu kuphela uJesu olamula abantu hayi omunye umuntu uJesu kuphela lithi iBhayibheli alikho insindiso komunye umuntu alikho futhi igama elinikezwe igunya ukuthi lisindise ngekaJesu kuphela lisindisaphi na lonakeni kaNkulunkulu ephezulu kwabantu bonke abangasazi uJesu because lithi iBhayibheli onendodana kunophilo phakathi kodwa manje ayidala kaNkulunkulu lithi iBhayibheli ulakani kaNkulunkulu phezulu kwakhe uma wasikahle ukuthi wazazi uJesu uphansi kolakani kaNkulunkulu uthi uma athi amayebheli uma sidebesela ukusindisa ongaka siyaphulwa kanjani na nangu uJesu namhlanje uyena lo sashinayela washinayela emandleni
ukuyena umuntu uthi uJesu umuntu bayithanda ukuze emva kwami nakasithele athabathe sakhe isiphambano angilandele athi ngiyamsiza umuntu uma ezuza lonke izwe kodwa ekuthini nasona lokuphila kwakhe intolo ofuna ikhiphe behleko sokuphila kwakhe ngamanye amazwi ungaba nayo i-degree bathi yenze judgment day uyofuna ukuthi ngiphambi kaJehova ngoba phela siyadlula asakhiwe agent singamanusa la siyadlula uyofuna ukuthi ngiphambi kaJehova ngoba i-degree zophela edwabeni bathi ubefuna kuyophelela sesikhalela ukuphefumula sikhalela intayini sikhalela ukuphefumula siyavuma ukuthi wonile ngomzimba wakho ungazali noJesu kodwa lithi iBhayibheli uma umuntu enza kuJesu ubusha bakhe lobuyiswa njengokhozi amen ngoba phakathi zonke izinto ezifunga azali noJesu kodwa uma uza kuJesu bayisidanga esisha okwaqala kuyadlula mase vele obusha amen nangokuthi Jesu ke lapho lithi iBhayibheli wayesekhuluma ngengqondo wayesekhuluma noNikodimi lithi iBhayibheli Nikodimi ubeyisikhulu samaJuda kwazi ukuthi sazi yonke into kodwa ngenxa yenkambo kaJesu ngenxa uJesu izinto ekade ezenza lithi iBhayibheli wabelana nobusuku waya endlini yakhe wathi ke uqali ngeke uzukwazi ukwenza umsebenzi uNkulunkulu menganawe kuyabonakala ukuthi umsebenzi oyenzayo uNkulunkulu nawe ngamanye amazwi bangaka abantu abazongena ngaphakathi ngenxa yenkambo yakho noma bangaka abantu asebephumile ngenxa yenkambo yakho bangaka abantu abafuna ukusindiswa kodwa wena uyiphila impilo engcwele uthi uyakholwa ngapha kodwa ubonakala nasentweni zezwe yingakho lithi iBhayibheli uma nabuzwa noKristu funani okwaphezulu base niyakhumula umuntu omdala asikwazi ukuhamba nomuntu omdala sisindisiwe kumele umuntu omdala sale umuntu uyasindiswa elahlweni ahambe ngokamoya lisho njalo izwi likaNkulunkulu usindiswa elahlweni lesikade siselahlweni kodwa manje ngoba sesisindisiwe kumele sihambe ngokamoya indaba kumele sihambe ngokamoya lithi iBhayibheli bonke abamkela uJesu baphuma manje ukuthi abangabantwana bakaNkulunkulu abangazeli ngentando yenyama negazi asisakwazi ukuphila njengalelizo ngoba sisabona balelizwe thina lithi iBhayibheli akakabonakala siyikho kodwa mhla ibonakaliswa thina siyafana naye kazi bayibonakaliswa uyofana naye amen into engiyithanda uNkulunkulu maseplana ukubhubhisa iSodoma neGomora lithi iBhayibheli wamkhipha uLoth because uLoth wayelungile phambi kaNkulunkulu kanjalo uNkulunkulu masefuna ukuletha ulaka lakhe emhlabeni uzobahlitha abangcwele bakhe bathi uma usele uzobhekana nolaka likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ngeke akwazi ukuthumela ulaka lakhe engakabahlitha abangcwele bakhe kumele kuqale kusuka abangcwele abalungile kuqala uNkulunkulu akakwazi ukubhubhisa lokhu kaNkulunkulu uma ulungile uzokusuza bathi uma ushela ibhangeni ukwenza konke ukuthi uyakhona usindisiwe wenza yonke izinto uzosala lithi iBhayibheli abasaleli bese kude ngoba besebenziswa ngegazi lawo ukubuza ukuthi uyamthanda uJesu uzobulawa umunisa kancane kancane ngokusindiswa ngegazi umusa kaNkulunkulu yokusuphela ngoba manje siphile emseni ngathi amasiniselene evangelini ngokuba izinsuku ziyenza lapho la lithi iBhayibheli insizwa siyakufuna izwe zinganakulithola siyazi isikhathi lapho ke anike ilungiseni yona amazenze nawo namhlanje ukuthi umzalwane nomzalwane makayibeke ukuthi unazo izithelo zikamoya because uma izithelo zingekho mawazana uNkulunkulu akubeke nje imbaba ukuthi uma unganazo izithelo zikamoya ingcwele awasani noJesu because ithi iBhayibheli abaprofeti bamanga siyaqazi ngezithelo zabo athi uJesu angeke ihlahle sihle isithelo okubi ngeke futhi lesi isithelo okuhle wena uma unganazo izithelo zikamoya ingcwele okusho ukuthi awazani noJesu ngeke ukuthi umzalwane kodwa uthelo okuhle uthelo okubi wazana nobaba futhi wazana noSathane amen ukwenala sengiqambe yakho isona sikhathi sokuNkulunkulu ngeke uNkulunkulu lithi iBhayibheli uma ubuyela kuNkulunkulu uyokwakhiwa uma ubuyela kuyena ungasawa behla abantu ungabali into ukuthi usukolekele kangakanani uma wasikazi ukuthi awuyiphile impilo engcwele repent kuNkulunkulu sisakhona isikhathi ngoba kuyenza lapho isikhathi lapho sizophela khona uyenza la umusa uzophela khona ngaleyo langa bekusaba nakho kuyilandela ngoba sesiphile ngepulpit sishumayela inkambo engcwele uyofika uyilandela ukuthi because sesingofakazi sesimile phambi kaNkulunkulu siba sashumayela ijudu kodwa wena waqhubeka waphila njengoba uphile eqaleni kumele uphenduke ubuyele ufane noJesu ngoba uma ungafuni ufane noJesu awuyena noJesu uthi uJesu ongekho nawe uyahlakaza ongaqoqi nawe uyahlakaza ngithi kusho ngalezi kaNkulunkulu kanjalo uma wazi kahle ukuthi awuphili njengaloku uJesu aphila yazi kahle ukuthi awenzi kahle qala phansi kabusha ubuyele kuJesu isikhathi sakho before ube late engathunani inhloso kaNkulunkulu ngokuthumela uJesu ukuthi wonke umuntu afinyelele iqiniso wonke umuntu asindiswe inhloso kaJesu nemission kaJesu akusikhona ukuthi kusindiswe abantu abathizeni kodwa ukuthi wonke umuntu asindiswe afinyelele iqiniso njengokusho kombhalo amen inhloso nemission kaJesu ukuthi umuntu okholwayo umuntu
ophila emhlabeni kumele eze kuJesu ukuze afumane imfundiso ngisho nale eBhayibhelini lithi okholwa akalahla ngithi kodwa ongakholwa uyakulahla. Amen. Ngenxa ukuthi ongakholwa usaneqa nokuthwala kwenzanga lutho because sikeza chaza abantu ukuthi umuntu owenza izinto ezimbi umuntu onako ukwenza izinto ezimbi. Cha umuntu onako ngokaNkulunkulu umuntu ongasali noJesu. Ungasali noJesu makuthiwa wenza ngalutho lutho phambi kaNkulunkulu wesithi. Lapho uma ungazali futhi ukhona noJesu namhlanje ilanga lakho lokuthi wenze isinqumo because insuku zakho manje awunazi usuku ozohamba ngalo mhlaba. Mhlawumbe njengoba ngikhuluma mhlawumbe ngiyagcina namhlanje ukhuluma. Angazi. Lithi iBhayibheli babenzisa beganiselana kanti uzamkhona uyeza. Kanjalo ke namhlanje bahamba amaklasi benza zonke izinto kumnandi emhlabeni kodwa umzamkhona uyeza uJesu Kristu. Siyami. Elithi iBhayibheli bekusuku likaJehova liza njengeziko. Inkosi yami aliyobashiya nabantu. Amen. Kaze ukubamba because lithi iBhayibheli kukhona izimvu nezimvu. Siphakathi sibayeni. But uJesu masefuna uzofika ehlukanisa. Ngathi noma siphi ngokuba isikhathi siyenza lithi iBhayibheli ubeka Jesu uyofana njengeselefika ebusuku alaziwa umuntu alinani bawo akekho ngathi uJesu uyabuya namhlanje akekho ngathi uJesu uyabuya kusasa akekho wathi yethiwa hlalani nilindile ngoba usuku nehora alilazi ufana ufa lithi iBhayibheli into efihlikileyo namhlanje sekwathi esukwini linasukule. Amen. Uma ekhona owazi ukuthi akazali noJesu ngoba kahleni ebalekile ukuthi umuntu eze kuJesu lithi iBhayibheli ngokuphendwa kwesona esisodwa ezulwini qhubutho uma ekhona ongazali noJesu angasabi ubuso babantu uJesu unamahloni nami ngizokuba namahloni naye ngosuku ngamanye amazwi okhona ekhona kodwa ngiyamdinga loJesu ngiyamdinga empilweni yami angithethe izono zami ngiyavuma ngonile phambili ngikwenzile amanyala ngikwenzile amahlazo ngikwenzile konke engisaba phambi kaNkulunkulu kodwa namhlanje ngiyadecide ukuza kuyena ngokuba yena ungumzali. Lithi iBhayibheli into leyo lahleko yakho esandleni sikaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngesikhathi sibuya uyise wayihlabela ini nawe kanjani kuba ibolahlekile kodwa ngoba uza kuJesu uyabaphiwa sekuzophela umshado ngamamelo uma ekhona ulathala isandla sakhe ngaphandle kokuthi uma ekhona omlelo ezekuthomela zokuphuma ngeza kuJesu angimani